فتحنا بوزو من اللي بيكسب بروب اسم ملك. نشوف الهدية فيها ايه. ايه ده؟ نفتح نشوف. كولوكتور. ده شكله غريب شوية. ده شكله حلو. تمام، انا عندي كتير منه مش عارف اعمل ايه بكل ده. نشوف الهدية اللي بعديها باسم هنا. نشوف الهدية. دي لعبة بتتجمع، بس دول 2. دي زي لعبة كده بتتجمع كده بتطلع ايه، سمكة نسر زي ما انت ايه معمولة. نفتح ده باسم يوسف. نشوف